Pozdravljam vas i selamim sve iz prelijepe Alanje. Moje ime je Hatidža i za danas imam jednu prelijepu ponudu u ovom prelijepom, ogromnom kompleksu u naselju Turkuler. Prije svega, ne zaboravite da lajkate ovaj video, da se pretplatite na naš YouTube kanal. Također, imam jedno obavještenje za sve vas. Moj broj WhatsApp Viber je promijenjen, tako da od sada možete me kontaktirati na ovaj broj. Stari broj će biti deaktiviran kroz par sedmica, tako da sva pitanja možete od sada mi pišete na ovaj broj WhatsApp Viber ili na moju e-mail adresu. A mi idemo sada, vidimo o kojoj ponudi je riječ. Evo nas u ovom prelijepom stanu. Kad kažem prelijep stan, zaista to mislim. Evo, pri samom ulasku pokazat ću vam prvo vrata. Dosta od mojih klijenata prvo gledaju vrata, jesu li blindirana, jesu li dobra, da li će lopa moći provaliti. Međutim, ova vrata su zaista, kao što vidite, jedan veliki kvalitet vrata, gdje naravno lopom neće moći provaliti. Kvalitetna i veoma elegantna vrata. Sa desne strane imamo tu i ugrambeni ormarić, znači već je to završeno, spremno. Zatim nastavljamo u kuhinju, odmah znači idemo u kuhinju. Tu je mjesto gdje ćete staviti vaš frižider, zatim svi ugrambeni elementi su tu, sve je tu. Na vama je samo da izaberete koju bijelu tehniku želite. Također sve je visoke kvalitete, veoma dobro napravljeno. Meni se sviđa zato što je zaista puno truda uloženo u kvalitet ovog stana. Zatim tu je mjesto gdje ćete staviti ostale elektronske uređaje, a onda idemo u dnevni boravak, veliki prostran. Iako je nov projekat, ovaj stan zaista je velik. Stanovi 1+1 u ovom projektu su zaista ogromni. 85 kvadratnih metara je veličina, veliki balkoni. Vi znate da sad u posljednje vrijeme novi stanovi koji se grade, sve je manja i manja kvadratura, manji balkoni. Međutim, ovaj stan odiše, evo pogledajte, možete i zaplesati sa vašim partnerom ili partnercom ovdje. Idemo dalje, ulazimo u kupatilo, također visoka kvaliteta, zaista kvalitetno i moderno jedno kupatilo. Tu imamo WC šolju, zatim ormarić, lavabo, ogledalo i tuš kabinu. Jedno fino prostorno kupatilo. Zatim idemo u spavaću sobu, opet velika prostorna, prozračna, svijetla spavaća soba koja ima također izlaz na balkon koji je isti iz dnevnog boravka. Dođite da vam pokažemo kakav je to balkon. Evo, ovo je ako izađete iz dnevnog boravka, imate ovaj jedan veći dio. Tu je iz spavaće sobe, ako izlazite, onda je malo se sužava taj dio. Staklena je ograda. Staklena je ograda dovoljno visoka da ne možete pasti dole. Pogled na čitav ovaj kompleks prelijepi, na bazene, akvaparkove, te ako vidite sa strane ima također i pogled na more. Za one koji kažu uvijek Hatidža da mi je samo malo da vidim more, da osjetim da sam na moru, evo upravo taj dio, malo veći, možete gledati i imat ćete zaista osjećaj da ste na Mediteranu. Nadam se da vam se dopao sam kompleks kao i stan koji sam vam pokazala.
Mislim da nema osobe kojoj se neće dopasti kompleks, samo možda neki ne vole gužvu, ne vole puno stanova, neki vole baš ovaj koncept upravo zbog djece. Sad, ono najvažnije, cijena stan koji ste upravo vidjeli na mojoj prezentaciji iznosi 210.000 eura i stan može biti vaš. Također, osim ovog stana imamo još slobodnih par jedinica u istom kompleksu. Neki stanovi su malo skuplji od ovog, upravo zbog ljepšeg pogleda, orijentacije, ali ukoliko tražite nešto da je komotno, široko, onda ovo je prava jedinica za vas. Mi se vidimo u drugom videu i ne zaboravite, još jednom napominjem, promijenila sam broj WhatsApp Viber, od sad možete kontaktirati na ovaj broj, a mi se vidimo u drugom videu. Ćao!